mar jotije sirkal kendo neno ni gichwalo chenro makare ne jopiny, jogo malewo tich kata rem chopo tich omisiem ni kik gidek ruch nyingegi e listi mar jotije sirkal kendo yangi kaka jotich manyawawa. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar jotije sirkal Godfrey Ruku kolero ni sirkal dhi nyime gi chuogo chenro mag lony manyasani mabiro rango tije jotije sirkal duto e pacho kaendi. Tutahakikisha ya kwamba anawajibika. Tunajua ya kwamba ako kwa ofisi na kama hajafika kwa ile wakati ambayo inapaswa, hatua iko. Hiyo system iko na mpaka hatua ile ambayo itachukuliwa. Hiyo system pia iko linked na mshahara yako. Kama hujafika kazini na ile siku moja hujaenda, inakatwa. Because jameni, lazima tulipe for the work which has been done. Hiyo mtambo itasema uko field ukifanya jambo fulani. Kama wewe uko mgonjwa, tunajua uko mgonjwa, uko nyumbani, umepewa dawa, unakunywa polepole, katika ukipona utarudi. Na hiyo mtambo inatuelezea. Hii system itawamulika. Uwezi kuwa wakati yote wewe ni training peke yake. Lazima ufanyie wananchi wa Kenya kazi. Kawatieko ni moko kuom rowere pacho kaendi, oseo mokalo